Ingabo zishinzwe umutekano za Sudani zarashe ibyuka bijyana mu maso mu bigaragambyaga bamagana kudeta i Khartoum iminsi mike nyuma y'uko minisitiri w'intebe w'umusivili yeguye. Umugabo ukekwaho kuba yaratwitse ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yitabye urukiko uyu munsi kuwa kabiri. Uwunganira mu mategeko Zandile Christmas Mafe yavuze ko umukiriya we atemera ibyaha aregwa kandi ko azabihakana. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tunisia Taoufik Sharfedine ejo kuwa mbere yavuze ko uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Noureddine Bouhiri akekwaho gukora no gutanga ibyemezo by'ubwenegihugu by'ibihimbano. Bouhiri yatawe muri yombi kuwa gatanu. Abimukira barenga 4,000 barimo abana 205 baburiye mu nyanja bagerageza kugera muri Espanye bavuye ku nkombe za Afurika mu 2021. Uwo mubare ku byiciro zirenga ebyiri uwo mwaka wabanje kandi niwo munini kuva mu 2018. Naho umunyekongo inzobere mu guteka avuga ko yasuye ibihugu 38 kuri 54 bya Afurika akabyungukiramo ubuhanga n'ubumenyi mu guteka ndetse akanakura ibirungo byo gukora igaburo byo muri Afurika hategurira muri resitora ye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali.